Nongeye kuba ikaze bakunzi ba Samugesha bayingana dossier anarticle turi dimanche mbifurije icyumweru cyiza reka nizere ko abagiye mu materaniro natwe mwatuzirikanye ndetse nkomeze mbifurize weekend nziza muri rusange. Reka rero twongeye tuganire ku bikomeje kujya mbere mu burasirazuba bwo hagati. Umunsi ku munsi harajya hanze amakuru rimwe na rimwe aza avuguruza yatambutse cyangwa se ukwisubiraho ku byemezo by'imande zombi habe ku ruhande rwa Iran ndetse n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruri no mu biganiro na buriya butegetsi bwa Kisilamu mu gihugu cya Iran. Kuri ubu rero ikiri kuvugwa kandi cy'ingenzi nuko Iran nyuma kohereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo nakita nk'ibyifuzo byabo bikubiye mu ngingo 9 bije bisimbura ingingo 14 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zamuri iki gihugu cya Iran. Kuri ubu izo ngingo uko ari 9 nizo tugiye gucamo turebe feasibility cyangwa se ubushoboke bw'izi ngingo. Ni mu gihe kandi n'ubundi Perezida wa Amerika Donald J. Trump yari yatangaje ko bishoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubukura ibitero zishaka kugaba ku gihugu cya Iran. Ni mu gihe kandi nanone Trump mbere gato yari yavuze ko agiye kunyuza amaso cyangwa se agiye kureba ku byo Iran yoherereje umuhuza we Pakistan arebe niba bishoboka. Ibi byose rero tugiye kubyinjiramo hanyuma turaza no kuvuga kuri strategy Iran ikomeje kwifashisha. Ni strategy iri gutuma iki gihugu cya Iran gica muri ya barrier yashyizwe mu Kigobe cya Oman. Bwo n'igisirikare cya Amerika n'amato yabo rutura ari muri kira gice. Hari zimwe muri strategy Iran ikomeje kwifashisha zikomeje gutuma nk'ubwo ubwato bwabo bwa mbere bwa VLCC supertanker bwari bwikora utugunguru miliyoni 1,900 bihagaze miliyoni 220 z'amadolari. Ubu bwato bwageze hafi ya Australia mu gice cyitwa Far East. Ibi byose rero n'andi makuru menshi turaza kubiganiraho tubisesengure kandi tubicukumbure gatanu ku kandi. Nibiza kunkundira ku murongo wa telefone ndaza gushyiraho Rudahunga Desire nawe tuganire aduhe isesengura ryimbitse ku ngingo zitandukanye zerekeye ubushobozi bwa Amerika ndetse n'intwaro Iran ikomeje kwifashisha ituma ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nyuma y'amezi 2 byaragowe no gushyigura cyangwa se gukuraho ubutegetsi harya mu gihugu cya Iran. Reka rero mere kuri izi ngingo 9 zikubiye mu byo Iran yohereje cyangwa se yagaragaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ingingo bivugwa ko zoherejwe ku wa 4 w'iki cyumweru turi gusoza bihabwa umuhuza ari we Pakistan. Hanyuma rero ingingo ya mbere ensuring non-aggression ni ukuvuga ngo Iran ibyo iri gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ukuvuga ngo igomba kwizezwa ko nta kongera kubangamirwa uko ariko kose. Umuntu ashobora kuagresa mu bitekerezo, bishobora kuba ari muri buno buryo bw'ibitero Amerika igaba ku gihugu cya Iran, ishobora kuba ari kwibasira bafatanye bikorwa hari mu burasirazuba bwo hagati. Uburyo bwose nyine bushobora kubyara aggression. Iran yemeje ko igomba guhabwa cyangwa se igomba kugaragarizwa no guhabwa umurongo w'imyitwarire myiza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagamije kugira ikihungabanya muri discipline zose z'ubuzima hariya mu gihugu cya Iran. Ni ukuvuga ngo igomba guhabwa cyangwa se kizezwa uko byamera kose ko imyitwarire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazongera kubangamira politike ndetse n'imigirire y'abariya baperesi mu gihugu cya Iran. Hanyuma ingingo ya kabiri hari gukura ingabo za Amerika mu bice byose Iran igenzura periphery. Ni ukuvuga ngo mu gihugu ariko na zira proxies kuko Iran buriya iri kuvuga turaza no kubibona ku ngingo ya 8 mu bice byose Iran yemeza ko ari periphery zabo. No kuvuga ngo hari imitwe ya gisirikare bakorana bahabara nk'igice cyabo. In fact
igice cy'amajyepfo ya Liban buriya kibarwa muri Iran periphery, ni ukuvuga ngo ni igice nyine kiri mu bugenzuzi bwawo. Ni ukuvuga ngo ahantu hose bizwi ko Iran yageze ukuboko aho hari mu bugenzuzi bwabo, barasaba ko ingabo za Amerika ziva. Ariko noneho nyirizina hano bashaka kuvuga especially mu muro wa Hormuz, nagiye mu buryo buri indirect, ubwo ngeze hara muri Liban n'ibindi bice byose bagenzura mu buryo buri indirect. Ariko noneho nyirizina nk'igihugu uvuga ngo ahitwa hose uhereye kuri ari amazi y'umuro wa Hormuz kugeza ku bice by'ubutaka, uvuga ngo cyitwa ko ari igice cyose cya Iran, ingabo za Amerika zigomba kuva muri biriya bice. Hanyuma rero hari kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo hano nyine ni US Force, hariho hose ari ingabo za Amerika, hanyuma bakanakuraho bagakuraho iriya, hari umuvandimwe wambwiye ngo naval blockade ngo ni inkoto mu kinyarwanda cyiza, ni ukuvuga ngo bagakuraho ariya mato yabo bashyize mu muhora wa Hormuz, bagomba kuyakuramo uko byamera kose, bagomba kuyakuramo. Hanyuma iki nacyo kikaba ari indi ngingo cyangwa se biri mu byifuzo by'ibyo Iran isaba. Hanyuma hari ukurekura imitungo y'abanya-Iran yafatiriwe, sofa agaciro nikahurizwaho, ariko hari abemeza ko maximum ari miliyari 100 z'amadolari mu mitungo yose ya Iran yaba yarafatiriwe, habe mu mabanki ndetse n'ibindi bikorwa remezo bafite hirya no hino, mitungo ya bamwe mu bayobozi bakuru, icyitwa cyose kari umutungo wa Iran wafatirwa uhereye ku bigo byabo n'ishoramari bakora hanze ya Iran, kugeza ku mitungo igihugu kiba gifite hanze. Ibyo byose byafatiriwe nibyo ba maximiza, bakemeza ko ari miliyari zikabakaba 100 z'amadolari. Ntabwo imibare ihurizwa hamwe, gusa mu minsi yashize muri round ya mbere ibiganiro, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabwaga n'ubundi kurekura imitungo y'abanya-Iran, ndibuka neza ko bavugaga ko bagiye nibura kureba uko barekura cyangwa se bakora imitungo ingana na miliyari 20 z'amadolari. So hanyuma rero hari ukwishyura paying compensation, ni ukuvuga ngo war compensation. Iran irasaba ko yasanirwa ibikorwa remezo byose byangijwe. Imibare nago y'ibyangijwe nirashyirwa hanze, ariko n'ubundi nibibura gusatira miliyari zisaga 100 n'ubundi mu madolari, ukurikije ibikorwa remezo byose bya Iran byasenywe, guhera ku bigo bya gisirikare, zino nganda za nucleaire Isfahan, Fordow ndetse na Tanzi, ukageza ku biraro byasenywe mu gice cy'amajyaruguru ya Iran ndetse n'izindi nyubako zose zasenywe. Hanyuma kandi hari gukurirwaho ibihano byafashwe ku Rwanda mpuzamahanga. Ibi bitandukanye ni blocked assets, ni ukuvuga ngo ibihano hano ni imitungo y'abanya-Iran yafatiriwe igomba kurekurwa. Hanyuma rero hano ni ugukuraho sasa ibihano Iran yafatiriwe ku masoko mpuzamahanga, kuko kuva mu myaka hafi 49 itambutse, 49 kuva muri revolution yo muri 79, ubwo ni imyaka ingahe ababara neza, ubwo ni imyaka 47, yego ni mu myaka 47 ishize Iran irafungiranye ku masoko mpuzamahanga, na bucuruzi ishobora kuhakorera. Ibi nabyo biri mu byo Iran yasabye. Hanyuma kandi ari gusoza intambara muri all fronts, ni ukuvuga ngo ibice byose biri kuberamo intambara hari kuzisoza, harimo na Liban. Ibi bite biza bigaruka hano kuri iyi non aggression, ni ukuvuga ngo Liban nayo iri mu bice Iran iri gusabira agahenge. Hanyuma hakazaho gushyiraho amategeko mashya agenga umuhoro wa Hormuz. Aya mategeko mashya arenga umuhoro wa Hormuz nk'uko bikubiye muri izi proposal za Iran kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zisa nkaho zasimbuye za zindi 14 Amerika yari yatanze. Aha bivuze iki? Ni ukuvuga ngo Iran mu minsi ishize, ndumva ari kuwa gatanu, nibwo twakoze inkuru igaragaza ko Iran yemeje ko igiye kugenzura nibura umurambararo wa kilometero 2000 uhereye kuri ku mwinjiro wa Shat el Arab hafi y'imipaka ya Iraq, gukomeza kugera mu ntara ya Sustan hafi na Pakistan.
kuri ya mwaro wose uri muri kira kigobe cya Perse gaca kuri Hormuz gakomeza hepfo gato hafi y'ikigobe cya Oman. Iran yari yemeje ko igiye kuhagenzura. Hanyuma rero kugushyiraho amategeko mashya agenga uyu muhoro wa Hormuz bidatanye kure n'amafaranga agomba kujya yishyurwa niba twayita y'umutekano cyangwa se amahoro ku mato yose y'ubucuruzi aca muri uriya muhoro wa Hormuz. Mbibutsa ko mbere y'ibitero gato y'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, ibitero bahuriyeho bagabye muri Iran mu kiswe Operation Epic Fury ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko kino gihugu cya Irani amato yose yacaga mu muhoro wa Hormuz mu by'ukuri nta kiguzi yakwaga, ntacyo yabazwaga. Amato yose y'ubucuruzi acaga hariya wasangaga nta kiguzi arimo arakwa. Ariko sofa Iran irashaka gufata ibintu mu mboni zitandukanye, noneho nayisa nkaho yihumura, bisa nkaho kwihimura kuri bino bitero bya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose ni bigomba gukurikizwa ndetse no kubahirizwa. Hanyuma gato nkomoze gato hano kuri Trump. Hanyuma Trump we yari yemeje nyine ko agiye kunyuza amaso muri ibi Iran yohereje, bagiye kunyuzamo amaso bareba. Ariko nyiri gato kuri Megatron ngaruke gato mu nyihanganire turebe kuri iyi ngingo. Nyiri hano hanyuma yego nyiri kuvuga ku bijyanye no kwihimura, ngira ngo iyi ntambara y'igihugu cya Irani yatangiye kugira ingaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo ni inkuru twanyuzeho dusa nk'abasimbuka ikigo cyitwa Spirit Airlines cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahagaritse ingendo. Busanga kenshi ibi Amerika ni igihugu kinini, ntago ari nk'ibi bihugu byacu hano, usanga hari zimwe muri za societe zikorera imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa zishinzwe cyangwa se zifasha kuvana abaturage ahantu hamwe zibajyana ahandi. Ni leta 50 ngo byumvikane igihugu kinini mu busanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma Spirit Airlines bikavugwa ko ibikorwa byayo byahagaze. Ibikorwa byayo byarahagaze bishingiye nyine cyane ku kibazo cy'izi ntambara, ndetse bwo ni kimwe mu ngaruka z'izi ntambara hari uguhenda, ariko kandi hari n'ubukungu butifashe neza, aho iyi Spirit Airlines yabaye ihagaritse ibikorwa byayo ndetse n'ingendo yakoraga zose irazihagarika. Ariko iyi Spirit Airlines ikaba cyari ikigo cyari kimaze imyaka 34 gitwara abantu mu byerekezo bitandukanye ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gihagaze rero kubera kubura funds cyangwa se niba nabyita nk'abaterankunga cyangwa se amafaranga ashobora kwifashishwa. Hanyuma rero ikindi kigo nanone cyitwa Delta Airlines nacyo cyatangiye guhagarika ingendo za hato na hato, nayo iri guhagarika ingendo nyuma y'uko nyine izikurikira Spirit nayo yemeje ko ibyo rwose birangiye nyuma yo kumara igihe kirekire ibikorwa byayo bitajya mbere hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zini zimwe mu ngaruka z'izi ntambara muri rusange. Hanyuma kandi nahoze nkomoza gato ku bwato bwa Iran bwaciye muri humye, reka tubyite muri humye kubera ko impamvu nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinze iriya naval blockade hariya mu kigobe cya Oman muri gahunda yo guhagarika amato yose y'ubucuruzi ya Iran ashobora gutambuka hariya. Hari ubwato rero bwitwa bw'abanya-Iran bwitwa VLCC Supertanker bwari bwikoreye utugunguru 1,900,000 duhagaze hafi 222 mu matolari. Bikava ko ubwato bwaciye muri humye bukaba bwarageze mu Bushinwa nkuko mubibona hano. Hanyuma ubu bwato bwitwa Huge bikavuga ko bwaciye bwatambutse hariya tariki 20
went ice dark on March route to Iran. Road Iran included during US blockade was slightly off Sri Lanka last week as now transferring Indonesia Lombok Strait. Ati ubu bwato bwabashije guca hariya buca za Sri Lanka, reka twinjire ndebe ko ikarita nyibona neza. Yego, hanyuma rero ubu ngo buri kugerageza kwinjira, ngira ngo ngabanye gato. Okay, ahangaha ndibaza biri kugaragara bugiye kuzamuka nyine bugana hano mu Bushinwa. Hanyuma rero ibi ntago bihuye neza n'ibyifuzo by'abanyamerika, na cyane nyine ko ibyo leta zunze ubumwe za Amerika zifuza zo ari uko ayo nta bwato na bumwe bw'ubucuruzi bugomba gutambuka cyangwa se guca hariya. Nuko bihagaze rero kuri bano banyamerika muri rusange. Hanyuma rero twe dukomeje nanone nuko nyuma yuko Trump bitwa twabivuzeho, yavuze ko yashobora gusubukura ibitero bye kuri Iran. Hanyuma Iran yahamagariye umuryango mpuzamahanga kwita ku bikorwa bya Amerika nyuma yuko Trump yavuze ko ingabo ze zakoze ibyitwa piracy, no kuvuga ngo abapirate, yavuze ko ingabo ze operasiyo zakoze hariya ari nk'iz'abapirate. Kandi mu mategeko mpuzamahanga ntago ibi ni nk'ubujura nyine bukorerwa mu mazi, nibwo bwitwa piracy, ni ubujura bukorerwa mu mazi. Trump yarutse rero kuvuga ko ingabo ze operasiyo zakoze hariya rwose ari piracy. Hanyuma tugikomeza hano, iyi nkuru ya Tucker Carlson turi buze kuyivugaho mu zindi ngingo turi buze kuba tuganiraho. Hanyuma ahubwo twigire gato mu Buyapani. Iyi nkuru ya Tucker Carlson rwose ndayibararikiye, ni inkuru nziza. Iyi nkuru ya Tucker Carlson turaza kuyiganiraho ku ruhare ndetse n'ibikorwa bya Amerika na Israel hari mu burasirazuba bwo hagati, ndayibararikire turaza kuyivugaho. Hanyuma ahubwo Minisitiri w'Intebe Madame Sanae Takashi mu Buyapani nawe ibye nibihagaze neza nyuma yuko ibihumbi by'abaturage mu murwa mukuru Tokyo rwose babyukiye mu bisa nk'imyigaragambyo, bari kwamagana rero ubufasha cyangwa se imikoranire y'igihugu cyabo na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Naga Abayapani bifuza ko igihugu cyabo kivugwa mu bikorwa by'ubwicanyi Amerika na Israel bari gukora, cyane ko buri Amerika n'Ubuyapani nago bifitanye amateka meza. Iki nicyo gihugu cya mbere mu isi kifite iyo recall yuko cyarashwemo kirimbuzi ndetse bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma nubwo baje gukora politike twakita y'uduhenda abana. Amerika nibyifasha Ubuyapani bwubaka n'ubukungu bukomeye. Sofa Ubuyapani ni igihugu kiri mu bihugu bine bya mbere bifite ubukungu buhagaze neza mu isi. Amerika rero nyuma yo kubarashishaho kirimbuzi yarahindukiye ibafasha kubaka ubukungu, ariko ibi nibirava mu mitima y'Abayapani. Abayapani benshi baracyabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka threats, umuntu utekereza gukora saho kirimbuzi n'ibindi yabigukorera. Hanyuma rero Abayapani ntago bifuza ko igihugu cyabo gikomeza kugirana ubufasha bwimbitse bwa hafi cyangwa se ngo gihuza imbaraga mu buryo bugaragara n'ubutegetsi bwa Trump ndetse n'ubutegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu. Ngaye nguko rero ibyaya makuru ya none muri kino gicamunsi, bararikire kuza gukurikira andi makuru turi buze kubagezaho mu masaha ari imbere. Amahoro n'umugisha nibyo mbifurije, muhahe kandi muronke.